Ibihe byiza abakunzi b'Ishya News TV, nizere ko mukomeje kumererwa neza umwerere hose mu bice bigiye bitandukanye. Nongeye kwifuriza ishya nirwe mu buzima, mbifurije akazi keza, mbifurije amagara mazima mu byo murimo gukora byose, kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turi kuwa gatanu, turiko turasozera iyi ndwi twatanguye. Reka ndabifurize kugira weekend nziza, mbifurize kugira ibihe byiza. Turi kuwa gatanu nyine ku itariki 12 z'ukwezi kw'icyenda 2025. Ikaze mu makuru agezweho muri kano kanya. Ku mugoroba ku munsi w'ejo hari kuwa kane ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo intumwa ziyobowe na Minisitiri umutekano imbere mu gihugu ku butaka bwa Kongo, akaba na Minisitiri w'intebe wungirije bwana Jacquemain Shabani zageze i Uvira ziturutse Kinshasa, harimwo abadepite n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Abangaba nta kindi cyabazanye usibye kurebera hamwe ndetse no kureba uburyo bakemura ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugariza uyu mujyi wa Uvira uri mu maboko y'ingabo za leta ndetse n'ingabo z'abarundi. Iki gice kandi gikomeje kuberamwo isibaniro ry'imyigaragambyo ikomeye cyane nyuma y'uko hamaze iminsi hagaragara ibikorwa bigendanye no kwamagana Brigadier General Olivier Gasita wari umaze iminsi abarizwa muri kiriya gice. Amakuru yihuta cyane kandi akomeje kugenda tugera akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko muri ibi bice hongeye kugaragara umwuka mubi guhera mu kwa mbere w'icyumweru cyashize, ndetse n'iki cyumweru turimo gusoza nibwo amahoro yatangiye kugenda agaruka. Nyuma y'ibyo bibazo rero byakomeje kugenda bigaragara bigendanye n'imyigaragambyo yaje gutuma abatari bake basiga ubuzima. Ku ruhande rwa leta ya Kongo hari inama yabaye yahuje Minisitiri w'intebe ndetse ihuza Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida w'inteko ishinga amategeko Vital Kamerhe, bose barebera hamwe uburyo iki kibazo cyakemuka. Ni mu gihe kandi umwe mu badepite bahagarariye Uvira mu nteko ishinga amategeko ya Kongo yavuze yuko iki kibazo gikomeye cyane ndetse bwana Tshisekedi akwiye kugira icyo yagikoraho. Ibyaje kumuhagurutsa nk'uko bigaragara bituma yohereza by'umwihariko bituma aza kugenda yohereza cyane cyane by'umwihariko intumwa muri kino gice. Byemezwa neza yuko mu kanya kari imbere aribwo haraza kuba inama ikomeye cyane iraza guhuza abazarendo, ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abandi bafite aho bahuriye na kiriya kibazo cya Brigadier General Olivier Gasita wamaganywe n'abazarendo. Biteganyijwe ko kandi nyuma yaho haraza no kuba indi nama n'abaturage bo muri Uvira. Ibiraza gusiga tumenye byinshi bikomeye cyane kubwo amasoko yacu, turakomeza kubakurikiranira hamwe byinshi, ariko reka mbabwire bimwe mu byamaze kumenyekana. Ubwo ni ingingo cyangwa n'isi n'imfunyamfunyo ndaza no kukubwira ko kandi uyu munsi aribwo Joseph Kabila Kabanga yayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo ashobora kuza gukatirwa akagirwa umwere cyangwa se akagira ibindi bihano ashyirwaho nyuma y'igihe kirekire kandi aburanishwa adahari. Cyakora mu minsi ishize yaje kumvikana yamagana ibigendanye n'urwo rubanza rwiwe nk'uko bigaragara. Ni Kabila kugeza amagingo aya ngaya kandi by'umwihariko yayoboye Kongo ariko akaba yaramaze kwamburwa ubudahangarwa. Byemezwa ko yabaherereye mu gice kigenzurwa n'umutwe wa 23, usibye ko nabyo ntawe ubizi. Ariko kandi inshuro nyinshi byemezwa ko ubutegetsi n'ubutasi bwa Kinshasa bwagerageje kwigisha uruhinda we yaba ari kugira ngo babashe kuba bamufata, ariko biranga biba iby'ubusa. Icyakora abasesenguzi bavuga yuko mu gihe yaza gukatirwa urwo gupfa cyangwa se yaza gukatirwa ibindi bihano bishobora kuba byamugiraho ingaruka nk'ingendo ze mpuzamahanga bishobora kuzasikoba mu nkokora, kuko ashobora kuba yashyirirwaho impapuro zo kumuta muri yombi. Reka tubinyuremo muri kano kanya rero, nuko mwese mbahaye ikaze kuba dukurikiye bari mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, murasazo bw'u Rwanda, murengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, namwe mudukurikira muhereye mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije no kumererwa neza cyane. Ari ubwa mbere ugeze hano ku Ishya News TV, kanda subscribe kugira ngo uba mbere muzajye badukurikira, utange igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu bisangize ku nshuti zawe. Twibanda kuyagezwa ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije amagara mazima, mbahaye ikaze muri kino kiganiro muri kano kanya. Ku masaha yo ku mugoroba w'ejo nibwo rero izi ntumwa ziturutse Kinshasa zageze hano muri Kivu y'Amajyepfo mu gisagara cya Uvira. Amakuru atugera avuga yuko abangaba kandi bururukiye ku kibuga mpuzamakungu cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, hanyuma bakaza gukomereza by'umwihariko hano mu mujyi wa Uvira, aho bivugwa ko kandi bari kumwe n'abasirikare b'abarundi bagomba kubacungira umutekano, cyane yuko bazi neza yuko umutekano muri bino bice utifashe neza. Ibi rero biremezwa neza yuko mu masaha make ari imbere kuri wa gatanu ku itariki
12 ukwezi kw'icyenda 2025 aribwo rero biteganyijwe yuko haza kuba inama ikomeye cyane iraza kugenda ikorwa cyangwa se ikayoborwa n'uyu minisitiri nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Uyu minisitiri uri mu bakomeye hano ku butaka bwa Kongo, dore ko ari minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu ku butaka bwa Kongo nk'uko bigaragara. Akanama gashinzwe umutekano rero gateganyijwe ko kateganyijwe ko imyigaragambyo yo kurwanya gasita by'umwihariko igomba guhagarara. Ubu n'ubutumwa bwa guverinoma by'umwihariko muri Uvira. Intumwa za guverinoma rero ziyobowe na minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe umutekano imbere mu gihugu by'umwihariko Jacques Man Shabani zageze by'umwihariko muri aka gace ka Uvira ku mugoroba w'ejo kwa kane tariki ya 11 Nzeri 2025. Uvira rero by'umwihariko niho bamaze kugera baturutse mu gisagara cya Bujumbura nyine, hanyuma ziza gufatwa by'umwihariko n'abandi banyacyubahiro mu nzego zigiye zitandukanye no muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu kandi yari kumwe na minisitiri w'inganda nyine Aime Bonji, minisitiri w'ubutwererane mu karere, ndetse n'intumwa ya minisitiri w'abasirikare ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Bivuga ko kandi mu masaha ari imbere aribwo bwana Jacques Man Shabani aza kuyobora inama y'akanama gashinzwe umutekano kugira ngo isuzume uko ibintu bimeze mbere yo gutangira rero kugirana inama n'abaturage batandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Nabibutsa ko kandi abaturage ba Uvira by'umwihariko bahagurukiye kurwanya ishyirwaho rya General Sylvain Olivier Gasita nk'umuyobozi w'ubutasi bwa gisirikare muri ako karere. Abanyuma kandi bavugwa mu bapolisi bakekwa rero kuba barateguye iki gice nk'uko bigaragara, ndetse uyu ngabashinzwe ko yaragize uruhare mu gutuma Bukavu ifatwa, ariko kandi abandi bakomeza kugenda babihakana bakavuga yuko nta ruhare rufatika yabigizemo. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda tugeraho cyangwa se bikomeje kugenda bitangazwa birerekana ndetse bikanashimangira yuko by'umwihariko hano ku butaka bwa Kongo umwuka w'intambara ukomeje kugenda ututumba ku rwego rwo hejuru, ku buryo abakurikiranira hafi ibibera muri bino bice bakomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko iyi ntambara yayo ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ibaye kandi mu gihe kugeza amagingo aya ngaya ingabo z'abarundi bivuga ko zongeye kwambuka muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ku bwinshi cyane zitwaje n'ibikoresho bya gisirikare. Bamwe mu baturage baturiye mu Cibitoke baravuga yuko amakamyo agera kuri 13 ya gisirikare yararimwo by'umwihariko atwikiriwe na shitingi za gisirikare, bigaragara ko harimo intwaro za gisirikare bongeye kwambuka berekeza by'umwihariko muri Uvira. Ibikomeje gutuma rero by'umwihariko hikekwa indi ntambara ikomeye cyane. Ibaye kandi mu gihe ku munsi w'ejo ari bw'inyeshyamba za 23 nabwo nazo zari zashyize ahagaragara ubutumwa zikavuga ko ziyemeje ndetse zigiye gutangira kubohoza abaturage ndetse no kurwanirira abaturage bakomeje kugenda bahura n'ibibazo mu bice bigiye bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugaragara. Hanyuma kandi urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa biteganyijwe ko uyu munsi ruza gutangaza icyemezo cyarwo ku rubanza rwa mbere rwarezwemo uwahoze ari perezida wa Kongo bwana Joseph Kabila Kabange, by'umwihariko warezwe ibyaha byo gufatanya n'umutwe wa 23. Mu kwezi gushize kandi ubushinjacyaha bwasabiye Kabila rero igihano cy'urupfu bunasaba urukiko rero gutegeka ko imitungo ye ifatirwa nawe rero agashakishwa agatabwa muri yombi ako kanya nk'uko bigaragara. Kabila kandi yashinjijwe ibyaha by'ubugambanyi, gufatanya n'umutwe wa 23, gushyigikira iterabwoba n'ibindi. Yaburanishijwe adari kandi biteganyijwe ko atari buboneka n'ubundi no ku isomwa ry'urubanza. Abicishije mu binyamakuru rero Kabila aheruka kwamagana urubanza rwe, yavuze ko ibiregwa aregwa ari ibinyoma bifite imvo za politike byacuzwe n'ubutegetsi bugamije rero gusa guhunga inshingano nyazo zabwo nk'uko bigaragara. Urukiko kandi by'umwihariko nirumuhamya ibyaha uyu munsi rukamukatira arabare abaye wa mbere wabaye perezida wa RDC ukatiwe n'urukiko nyuma yo kuva ku mirimo nk'umukuru w'igihugu nk'uko bigaragara. Mwiburanisha kandi by'umwihariko hagaragajwe ibyo ubushinjacyaha bwavuze ko ari ibimenyetso bimushinja birimo ikiganiro Kabila yatanze akavuga ko M23 ihagarariye ibyifuzo by'abaturage ba Kongo hamwe n'ibyavuzwe n'umwe mu bo hafi ye by'umwihariko bashaka
bashaka gukuraho ubutegetsi buriho. Humviswe kandi Eric Nkuba, umwe rero mu bahoze bakorana na Colonel Nanga. Uyu Nkuba kandi yakatiwe urwo gupfa i Kinshasa ahamijwe gukorana na M23. Abahagarariye kandi leta ya Kinshasa muri rubanza basabye ko Kabila yatanga indishyi zigera hafi kuri miliyari 25 z'amadolari ya Amerika yo gufatira imitungo ye. By'umwihariko abahagarariye leta za Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru nabo kandi basabye indishyi z'akababaro ko za miliyari 21 z'amadolari ndetse no gufatira imitungo ya Kabila iherereye muri ibyo bice. Gukurikiranwa ke kandi byatangiye ubwo ubushinjacyaha bwasabaga kurwaho ubudahangarwa nk'umusenateri ubuzima bwe bwose, umwanya ahabwa n'itegeko nshinga yagiyemo kandi nyuma yo kuba perezida wa mbere wa RDC wahererekanyijwe ubutegetsi na mugenzi we mu mahoro. Kabila kandi yatangiye gukurikiranwa nyuma yuko uwamusimbuye Felix Tshisekedi muri Gashyantare uyu mwaka atangiye rero kuvuga ko kumugaragara ko Kabila ari we muntu nyakuri uri inyuma y'ibi byose, amushinza gufasha uyu mutwe wa 23. Mu kwezi kwa kane kandi Kabila wari umaze igihe aba hanze ya RDC yabwiye abanyamakuru muri Afurika y'Epfo ati iyo mba mfatanyije na 23 ibintu byari kuba rero bitandukanye cyane nuko bimeze uyu munsi. Mu mpera z'ukwezi kwakurikiyeho kandi kwa Gicurasi, Kabila yerekeje i Goma, umujyi wari umaze amezi 4 ugenzurwa na 23. Ibyateye uburakari bukomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa. Hakurikiraho rero intambwe zo gufatira imitungo ye ndetse no kumukurikirana mu bucamanza. Ntabwo bizwi neza aho Kabila aherereye muri iki gihe, ariko kandi mu gihe urukiko rwamuhamya ibyaha rukamukatira bishobora kugira rero ingaruka ku bwisanzure bwe mu ngendo mpuzamahanga, kuko rero ashobora gushyirirwaho na leta ya RDC nk'uko bikomeje kugaragara, by'umwihariko na leta ya RDC inyandiko zisaba by'umwihariko polisi mpuzamahanga kumuta muri yombi. Uru rubanza kandi rwatangiye muri Nyakanga uyu mwaka, ni rumwe rero muzagarutsweho cyane muri iki gihugu. Bamwe bavuga ko uyu munsi Kabila ashobora gukatirwa igihano cy'urupfu, abandi bakavuga ko ibyo ashinjwa nta shingiro bifite, ashobora no kugira umwere.